Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal Kuhajmo zajedno. Evo, kao i svaki dan, novi recept je tu. Danas sam za vas izabrala recept za rolat sa vanilin pudingom i bananom. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept i da ćete ostati sa mnom i u nastavku da vidite kako se to pravi. Ukoliko želite dobivati obavijesti redovno za svaki novi recept, pretplatite se na moj kanal, a naravno voljela bi da sudjelujete ispod u komentarima i da kažete kako vam se sviđa recept, da li ste ga pravili, kako je vama uspio i tako slične komentare i nadam se ako vam se sviđa da ćete ostaviti jedan like. Evo, krećemo polako sa postupkom kako pravimo ovaj kolač, a vi ostanite sa mnom i naravno kuhajmo zajedno. Evo, za početak kao i uvijek krećemo šta nam je to potrebno za tijesto. Prvo, kasnije ćemo nabrojati šta nam treba za kremu. A prvo što trebate uraditi je upaliti vašu pećnicu na 200 stepeni da se zagrije. Ovdje imamo 7 kašika šećera, 7 jaja, 7 kašika brašna, 1 vanilin šećer i 1 prašak za pecivo. Prvo što trebate je odvojiti žutanjke i bjelanjke. Evo sada kada smo to učinili, stavit ćemo vanilin šećer u šećer da lakše dodamo, a isto tako ćemo i prašak za pecivo umiješati u brašno. I lagano izmiješati. Sada idemo sa miksanjem bjelanjaka u jedan slijed. Sada kada su se već malo zapjenila, dodat ćemo ovaj šećer malo po malo, a cijelo vrijeme ćemo i dalje miksati. Miksati trebate dok ne dobijete ove lijepe valove. A onda ćemo dodati sad jedno po jedno žumanjce. Sada ćemo također malo pomalo da dodajemo i ovo brašno. Ovo brašno treba dodavati malo pomalo i na najmanjoj brzini, baš da se ne bi stvorile grudice brašna u ovoj lijepoj pjeni. Sada ćemo ovo naše tijesto da stavimo u pleh. Moj pleh je 30 x 30 cm. Možete koristiti i malo veći pleh i manji. A najbolje kad jednom isprobate, značite kako vam se sviđa ta debljina tijesta u vašem tom plehu. Lijepo ga razvučete. I ovo tijesto ide da se peče na 200 stepeni. Oko 20 minuta, dok lagano ne dobije malo neku zlatniju boju. Uglavnom treba da ga poravnati da svagdje bude jednako. Jednake debljine. Sada ide na pečenje. Za kremu nam je potrebno 800 ml mlijeka, 3 pudinga od vanilije i sada u jedan puding ide od 3 do 4 kaške šećera. Ja ću staviti po 2 kaške za svaki puding jer imamo manje mlijeka nego što bi išlo inače na 3 pudinga. Znači odvojila sam ovdje 6 kašika šećera. Prvo ćemo dio ovoga mlijeka staviti u lonac, a u oko nekih 150 ml ćemo umiješati ove pudinge.
Šećer smo također stavili u ono mlijeko da se ugrije u loncu, a ovo ćemo dodati u ovaj ostatak mlijeka i dobro to izmiksati da ne bude grudvica jer bi nam onda sav puding bio grudičast. Mlijeko treba da se ugrije do pretačke ključanja, nije dobro baš da proključa skroz. I onda kad dodamo ostatak ovog mlijeka sa pudingom, malo će da se ohladi, tako da ćemo moći lijepo da umiješamo jedan dobar puding. Sa jednom kaškom lijepo provjerite da li vam se puding dobro umutio. Nema li nikakvih grudvica ni ničega. Sada kada se je mlijeko ugrijalo, idemo praviti puding. Evo, mlijeko je skoro prokučalo. Sada ćemo krenuti sa postupkom. Pripremite sebi jednu zdjelu u kojoj ćete izasuti ovaj puding da vam se ne zalijepi za lonac. I idemo polako. Lagano dodajete puding i cijelo vrijeme morate miješati, tako da vam se ne bi zalijepio. Pošto se sada ovo mlijeko ohladilo, on neće odmah krenuti da se zgušnjava, tako da morate biti strpljivi i lagano miješati cijelo vrijeme. Evo ga, to je to. Sada ugasimo i idemo brzo ovaj puding da stavimo u ovu zdjelu. I ovaj puding ide na hlađenje. Evo, ovaj puding sada treba dobro da se ohladi, a mi ćemo u međuvremenu da izmiksamo 250 g margarina za kremu koji ćemo dodati u ovo, ali ga moramo prvo razraditi. Ovo tijesto je gotovo. Sada ćemo ga samo prekriti čistom krpom da odmori minutu, dvije. Onda ga moramo odvojiti od ovog papira za pečenje i odmah ga sa ovom krpom zarolati u rolat tako da dobije oblik. Sada ćemo probati ovo tijesto okrenuti sa ovom krpom. Tako. I lagano odvojiti prvo ćoškove. Ako ga savijete prema ovom donjem dijelu, tako vam se ovo neće događati. Da vam se odjepljuje tijesto. Možda malo na nekim dijelovima, ali bi trebalo biti u redu. Evo ga. To je to. Vidite kako je lijepo. A i dosta je debelo, nije sad neko tanko, tako da će rolat biti deblji. Probat ćemo sada lagano zarolati ga. Sada ćemo ga ostaviti da se hladi, a u međuvremenu dok se puding ohladi napravit ćemo kremu. Dok čekamo da se puding ohladi, imamo vremena napraviti šlag s kojim ćemo ukrasiti ovaj rolat. Imam tu 3 šlag pjene, za svaku treba 100 ml vode, hladne, tako da ćemo u 300 ml vode umutiti ova 3 šlaga i imat ćemo spremnu dekoraciju. Evo, to je to, gustoća je prava. Sada ga stavimo u frižider da bude hladan dok ne završimo kolač. Evo, puding se ohladio. Sada ćemo u njega dodati ovaj margarin.
sve ćemo to zajedno izmiksati. Evo tu imamo rolat. Namazat ćemo ga sa ovom puding kremom. Sada ćemo da stavimo banane ovdje na početku. Slobodno ih malo ovako poravnajte da budu ravnije za rolat. Sada ćemo još malo kreme staviti preko banana da nema šupljine oko njih. Sada ćemo lagano zarolati ovaj rolat. To bi bilo to. Sada ga samo trebamo prebaciti na tanjir za serviranje. Evo ga. Sada je na redu da ga ukrasimo sa šlagom. Onda ide na hlađenje. A po ovom šlagu možemo staviti šta god želimo. Možemo naribati čokoladu. Možete staviti mljevene orahe. Kao što možete isto te orahe staviti i u kremu. Možete staviti kakao u prahu, kokos. Eto što vi želite. Možete ukrasne mrvice. Stvarno je vaš izbor što se tiče dekoracije. A i u ovu kremu se mogu također dodati i kokos i orasi ili bilo koji drugi okus koji volite. Ako želite malo tanje tijesto, ako vam se ovo čini previše, samo smanjite prašak za pecivo na pola. I za kraj, evo ovako malo kakao. Kolač je gotov i stavljamo ga u frižider na hlađenje do degustacije. Evo kolač se ohladio i svi su nestrpljivi da ga probamo, tako da ćemo probati odrezati jedan komad. Evo, dragi moji, ovako ovaj kolač izgleda kada je gotov. Mi smo bili malo nestrpljivi pa smo ga malo ranije izrezali da ga probamo, ali još bolje je kada se baš dosta ohladi. Ta krema tačno podsjeća na sladoled. Eto, ukoliko volite ovu kombinaciju, nadam se da ćete isprobati ovaj recept. Kao i uvijek, pišite ispod u komentarima, lajkajte i pretplatite se na moj kanal ukoliko želite dobivati obavijesti o svakom novom receptu. Eto, uživajte u ovom receptu za rolat sa bananom i naravno kuhajmo i dalje zajedno.